Abatura bashomire chairman w'entebe ya kabiri wabo rukumanyanka Valentino Mugizi obingi barukumanyanka Muvere emishango munana omisho ga RDC batyonko kumushabangwa mu bayambe yababuzo butoro umushango gwo kubanza gwabasitire kutuka mu office yanje ukaba kwabe kujya umushango kwatena chairman RC2 umushango go kwata bakazi ningashi okamba bakazi so umushango go kujya gwa mu office yanje twazana police twaha reporter buri kimwe cyona umushango reference rwaho umushango gwa burro mwanya bwanyuma y'abantu ababire batakamanyirwa kugumana ibibe bitoshe byekereziya abatura bakekoramo umurimo bazo yo kukuma kuzabireza abashaha mwenda z'ikiro atyo nuko chairman RC2 kwijane moto kakatandika kutemanka burijo batyo bakamujaka akibe bitoshe byekereziya ningashi yafite mashayi kumize cyo ortoche no bwa kubaryo rwaho no har respect nyona ni ndaba nkahura shayi 10 ningasha mwendo mutari murtoche ariyo nateme bitoche na baryo mushumu still no mo wabe na reporting ngo RC1 atetoche byekereziya no bagiba so kubagiye kunanka niho bakwase ukiza kurura we narondo umushango yaguhura azayo azagurona atoshe tumwemba wa mutumure no nakanta ka right ko mwasa kuhanduringa kabataka atwaguhangsi azayo atinyoye ibe ninjaki nimbuma Shanirwe mu chairman RC2 akanyagaho n'ibintu by'ekibina yagumana pangisa wenka kandi no kwijuma cyangwa tamuhiremu nakubona bonesa mpaka ruhiro karugaho kazumuha rogwe RC2 ayije ateki barikira atkashikana hizagamba na chairman atendanga muntu ere agiha yori akata kumanyiswa ugeno misha yayendanga muntu agimo ngwagirebe kuyaje muhira ati yaje kwata gitumusho yatamburamo ati ngende kibari waje ngutindura akachiko yayanga bagera ngo ngwekibina cyabo bakacetandishira cye yamani echo kuhamba umukikuru Valentino Mugizi Muvera cye hakine omukikuru na hambire abuja mukamuhamba arho kandi 2022 na muhamba kuja ngo 2021 akana kushanga iterire nduru akajetera abako bazamukoti koti zamuteka zuriho akatari umwana ngustabwa basabgamba akariye mukazi mukuru uwemyaka nkagane 5 umushango gukwiba Valentino agambira abatura ngo abashumani bingi nkonka nibija kwetisano bahwamu ubusuma bw'amatungo ubusuma bwa bwetoche na nebindi kubakora abashuma mwete ibintu binje mu wodomu konga wizitaye mu ngira abashumani baza kwetisa ushanga abashuma bagaraka mustari uko kubori chairman wa security ukatandika kuba source of insecurity that means no warugahamuramo nabwanyuma RDC Prokeria agizire ngo Valentino tashimire kuba chairman atyo nko kushaba buyibere hebitoche no yahambire okuzaha police bakatabaraza busya kubarani banyumanya ngo akibe bitoche kandi ari chairman honestly if there is evidence he's not supposed to be a chairman hati wo mjuma nabaza kubaridinga abatura bagambira RDC ngo nubwo arabe yasigata muhire mu wesije ngo ubone bija ku bumwe yihiramu gasha kwa Mike atwacire